بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كوزو تكوفو عندنا كان بشراني خير ما نكون دمليو أرمازين سنة زي الدنيا watukufu ritsawo skwalelo rinjia mbabe banu kanga sena mnamuda banu karja kwa njia mazerezo rijeritsa ngemba bize fikira za hatu su ilambane kaundo rendoniyo riwanao dirbadili nrongozi nji hauri hifadhi nrongozi nji usunsi hatu ongozi skwalelo unurifata tartibu rijeritsa ngemba usu wanuma opoza arjunja mbabe kestuari shimedi rinjia mbabe armaze twarabu ikao zikaunda na urema honga zendo na urema tapakadaba ha arjone sambabe ha msherezizano izila namna hizo dura de response za wanyanyasi ikaonga sivano eno wakati kabati faida katulokane samdrabuwa ya njia banu kutsonda mndu dhamana au mndu komsa anjia nguonesokana mndu fulani wejao sisi uheza aminukana makaulu hamada yayo au directeur zanamna hiyo abo kartonda mbafaida ikaw yonzi salamu zikwangu nutukuzao Haji Mdohoma Ahmad Mdohoma watukufu rikaba nuru wane bwana yinu waka wandu waonesokana kwa naho daruma voti waka wambangwa jo daruma voti Helen Aminio wengwa leo ngasina ibutala shotokana hata mrajona mwanadamu dotso adisomdea numlapiza yani ala kule alioti Malaysia ndokan baraka banu lekeza nrongo hau mru nrongo zendona mpaka mrade mru amra lapize mru omwaminukana inu namna ya ukana mru yatsange kojo shida nge mru hau yafanya mru nrongo kati Mwenyezi Mungu kariransi baikati na maana watukufu kama sina wandu banu wambangwa shida nona lima mwanzali wajawa wamba opoza wamba inu siku wakaza hata rende na waswili waja mwanga wafanywa voti nusuamba mwendao nusuamba kwa tsuhenda rijaru wonole balajiri rikana mnamuda banu riono magaya wanrata balbala munsiju jabjabja zidata kamona hele haweliyo wala maopoza bao kwa tushinda huelewa yaukaya banu tsidena mnainu okabo karjafanya rongo au karjafanya hazi itsongeze mara yawar ni kuaminifu shatu juru waonesao mirongozi okana karjalemewa ifori menye ifo wajofa na wafe mimi tisana nsanga fikira banu kame miuja banu hautsanga fikira shamiti jabanu hautsobola mrushaya wazewa hatu wajomba hatu mazuki watu ikao nyima dhamana rekanganya rumadhamana rekakamsa madhamana na mkera miskinensi wanoka baraka banga mwanao kakamsina uaminifu harumaye marahia emaraia ngo unoka kamsina mwafanya mwende daraja basani mrujo mile mwanyanya ambao kuja fenja wo urenge wo usisi wo mnafiki ani izozo tipia lazima mwelewekana baba haye bwana yokana bakema opoza bonsi juu wamenrongo awesa ilala kabati rongo yokamrujo jo hambo kangu remosha ejo kujazibadilindo yabo sikaufikiri ngamjuka nsabaha madhamana nyitsi ama maraia okay maraia mana washemezao wangu anzoa hubiriwa husumaisha yabonyi wandu okabaha yinu bwana lazima mkeniyo kakweli nyanga mwanzo wako mori ngamwanyina mahaba hensi na mwede mwakensi mure namna yokana mrumishihe armaensi nyinu alone pouvoir kakweli ngamwamba wandu kwa tsula mbahi rukabati maluka kabati jau nyiwandu lazima bahamde mwakensi mrumishihe nyine pouvoir shatsi rongo zantsavu zo kanale ordo na madhoma na jebanu garjo saja zevotizirewa zihisa sisi njihunu zevotizirewa mabaya hata faransa bana kabatumambo wahibi wao yabonyi wandu okabamde mwakensi kidhamana hansi kao kartina tambarongo kartina gashi kartina jau kartina barongo madhamana ikaunga mwimo mambo kanangela dimori sisebaya kaina ukiri ubarazingara yabu kamchone so dhamana kakweli nyima dhamana manza wana kumuri gela dimwa basa inumde mwakensi mpare walone ensi ya hatu yani ndo alone pouvoir mkensi mpartage pouvoir bengo andu araru hawaili salamu zuki wangu nutukuzao Shamsuddin Tam mwede mwakensi mwangalie namna mrajushe ndaini mrarange dhamanae rihuie ensi bensia hatu kaitio kana rjeru dambo kana ngaripo wandu ndewa heze mabaya salamu ila min kaisan
mwende mwambe ngamdomo asisebaya hauja yokarna hunda maana ngarcho hunda ndi ikale umunyi baraka no wasa yamje mabando wa trefijo wanruwa vurize bwe pareni wanruwa zili la zalupo mahala onti pia tekrizi ikamtsono kama ngamize maraya ikakwelinga nyina irudisha hensi zebotizirewa izakawira ziviri na mwende mtsikama maraya baba no maraya ito amaya yao wakaza kwa mwezi choza hanyu na mwende mwakensi muone namna mjushinda msaidie maraya mfanyie hazimo tiju zila mwakamba kaziti mwende mwatoweza nkiliza hanyu no msomo wa hanyu nezemvu za hanyu zikae wantiju shatsirongozo kanale umru jara zida warumisha wantiju wakali maarufu haina wakatundo ado kansilo moroni nasumani zuka zirendwa kutone sovamana zuka zirendwa ya mamju konda mradindri kenu wakatuto ndalo morono ndo ado ambe namna hiyo ndobia huishilie ndobia hudunge no uzinu zamba ushashe kostumu na karavati na mazati hwamba kamatsimre utamanani wemrudwa manamba husomo ngono kananga bonji waloya bwatsomba hazi wengo fanyo hazi yabweka kweli ngosikinwe maraiya enda watsahe umishie armainti wonesezila wamba ukakatsukiri kaziti motiju wende wazifanye wende wani kwe place hao ifanywa wakomorono kana kweli we mwanada mukongo tabiono ananti shatino kana hini mratsokanza tudamba jamu mambeji bangar tabi hao kamwenao karekana mbade za zuba rikana corona abo ritabi hakirizi hata paka dabaha ngabanzo majeu wade tena kartujwa ngaswandu ni kartina malapit kartina lapitali zilo jao kartina androgo zinjika ukasuparana bonsiju ngamwenao ke mara yangu atapalao mara yangu harumwa krizi tomaya ngio ndemevu yokamnungono kana wala wajoja wasaidie nti gondwa kansi wamba kangar jo umenya patina barna maji patino amini fuka ndo sawa wono kakamja kana barna maji sha dawilo kanaba hayinu ngamonzo mtandru shonga yoka rendera kensi rudo vurana wala heyade mwanyanya wala be wala wejau yezunge na manendri edi samdra do njia banu yatsona banu kukabano marahia usuza video wazinu ngela dumwado ukawa jabanu wadwe na mbato maya yoka wana wandu warongo shekeli ngwa eshelezi za wala madhamana ka Allah na mwangalie wafanywa hazi wahiziziwa na mwangalie jao project fulani zifanyiwa wala raya ulo mtijua duka na mbato maya shara yangu to jaja unumru haban mwanzo jono sekayende mru vanugela dhumuri fenjao kena ukiri bali huamba hiyo kena ukiri huamba rifanya mahafuka renda tabarwa vote huamba kena ukiri nunga sikirio ya wabaha mruja ufanye taratibu yoka engari tu ufanyaje riletse mabayanu rishindari bale rendi ngamwanao kana malaja Senegal emana leo ze vote za jazanuilewa ze election za Senegal zanuilewa sinongo zinji dokana wowo ema opoza washida na pouvoir ngwa onkonyo nzima nyinyi mwabukana kabati vote wala banga wa mvoti mkama sambe yabo holi hukamja kabazima yabo kabati namna majuporoshida muhunde mano ngobala hususu ala madalila yabo chokolate muangaliezi birabo bwa mweze zensizura jina kanga mbawo zeteri wangali mwangalie Senegal na himu ema na walokonyo nzima wakubali wakana wenda ata walo ani waonro wayambo kaka batondo wavoti wayamba karsuenda shao mwengo konyo nzima wele wanao haina namna tipia sisi rakari jabali upande huo yuka hata nyinyi madhamana maba mtende ila daula haki ngotopara wala uhadisiwe naye huishazi balwa zende hula hata ziraswili harimu dhamana fulani ambajao hariwala ambajao zila ngazitoa confiance zila ngazonusoma ndo sabu hao ilande bana olambo wala hula ani iruhamu msajaja ritoshindo leo ebano juko jaru tonzi tabunda mwe ebano wo yure mawlo banu badeto ma wo umremo kakabati jao ngio demevu nge watukufu na rikeradi babanu leondo rogwa banu nsomba hene mrugende marifa ya hene mrugende woni wa hai shakela dimo simarahia ridwangalia wala ujorongo za idhamana zila tobia zifanya ona ila mwendoko kuna urifai uwenda lazima rimdunge tsanganya mafikira mandizo hauzirongo wa ilirbadili maisha wansiju chatido kanari jerdo kiri wandu wafanya mabunjilo banu release election zila shabana karjaile watujuru garendela utokaya budamba enamna yaweche chakuna hunda mrevu ya udunge msenziani yamungo jilatizo wakati wa bure ngojito confiance ngoneso marifa mashashi ngamwenesa ukabanyisi madhamana mjolele nsima undu yabo dochoka mkia mndora mahiyo na wasawe jiprepare wanakomori wajiprepareo maudu wanzwaja ke madhamana hapo wajiwa mbireni jao mkia mndora mwisenai
kama mrujo handi sandro mresa nai zokuma rudo hamba ganyi yabo mwandi sandro walaka guverneri walaka na plasi fulani mkoni kwesha umijini mjaba hizo mfanyao mkatuelewa kana maudu mjoni kwa dhamana ya mrakeno makinifu hazila tartibu ikawa ndo zifanyishi hao banuende namna si hamada ile ikawa kartina marongo umona weneza mkwezi kaya nele fitina lituwata mpaka dabaha wakana panule wao wakaba dembili na kazona mti juu hangu ngamonoka ile nzima gamina uhara kaka wade ongo jo parolao rikana corona alhamdulillah hiro baso wade ulo mziro ndo hezero hombi no pe wongo mziro yokarende daraja basayino wona mwana maulo banu hauna muna elami bikesani banu shamun sonzan bema choni mon yhandrende zabari mnyengao mitina jana duniani katsino shina na mombela dua njema yakana maisha mema yakajao rakana mo abona ndaze shaho jabanu ni mdeni mnyenge ni mlapis izajiriri yhandrende ze erohombiyo ikansema tiju yone mana ni aminoke meshatu ngarejo dingoni ngaranzao rudojibiwa na wanrojo jabanu leo mru wangu fantura 3% ya lapisa undu mjora mwangariye mdesha bantu muloma nani mimi uzamba ejo jabanu ngazwa jande nande komjoka yonde majiru na henu siku banu kamtuona mrurongo banu kakutuja kujade mru yonde majiru na banu henu siku shanga mwami rukana siwa nrukonga na mino mungu ngarijo hufa na rutodo halemanza alhamdulillah mrujo jangu safi mrubure ngudo mrubure yanje dahola mrubure yanje mzazi mrubure zitwa bienri ye unu mwedo dawa ndo baraka ondura mboga samwansi kaunga ngabo tabu ngambura ngabo jao kazi garitabi hao ngasamwa krizi ruonao kana badala kan rugozi njiza jo rajo kansiri sanganyi au zida ya faida runde ze faida tsokarmwa unafiki na umaluuni na udezana na lapizana yemu ngarijo ariveja mwensi hato lokan baraka karikarat basi islamu leunga mwishawani mrungo shindoni leonde swahamweja siuhanza rudorenga yedini yinu rehebaharia haunafiki chabane kairi emri ya tufunge swahamweja newe ya juhapo tasi habala ronje manuanyanya guwarongo zonro gujokeni sawa joje bindi gujoshiswali ngoshelowa hafa warehemu gombe walo na modua njema gombe walo wawade mgwa wasailishe yani wonge kairi rano le jomba arafu nguswahamweja na bala umuhimu ahendo chokayone senkandu njema volovolo na sashe kaunge juu jaya ya mirumndani ondono kakweli mwanambe wa Yehoda hunula kwa stere hiyo banga mwonoso hamweja haihudumu na kandu njema na jao hizo katsina ilo pari ilo lichona maana kairi hata hamba kana sumu ya suna eka hwede bahanu hwede dahoni hwede hukaribishwa shahula haruma sumu ya suna basi kairi do mrutukuza mruola ya karibisa mru shahula mru yale yani tikazano sukana ndrongo njema mwanadamu yazifanya umwendo mwema wokairi handogo zinji za suna na mwanga mwanao leo abweni akavasiri jana vabwile ongu steheso amweja abaladi wazo kaze njema jo kangu zifanyo haruma ula mwezi mrajina aula wakati kakarta mwaso amweja zijoka kairi zimsaide meshahe rahano siku zima ya jo hufanyi ya pari wengine arkera ndo kana baraka rijukana shari lazimu do usaidi ya haina mruko gedho amanaba nsiju riundetsi hatu rejarma amani ya maisha mema banga mambo yenga msungwamba amani yeyabo rifanye yeritsitsahe ratsa huwazima ratsa hamaesha rarongozeva amana ili rakana maisha mema yabo rachojamba yabo kabati yabo rifanye yeridunge nziandai dayinu yopulana dayinu yodezana denu jabanu rudo shangiri ya wanru wengine arkera ndoka baraka rijokaya ngasi wanru kaba hinu ritawe mvandujo hapa ngomonoka emri adam rubanu lapeza mrungu ya mande maji mbrano kamra hade ya kutojo lalasi hata potati ziyadunjulale pake ilo tamaudu ngar aminu mrina kena mvua hata ngarujo ufa mrina beje ngarujo ufa ngasibangaro nao wanyanyasi wafao banu wondoma za mwini maharibi wondoma za mwini masiu wondoma za mwini tasi iyo maudu mrugujo gujo jangaje wae na zila makaulu mra conference afalu riwonu wenji wakabanu wakamwezerezo zinu wakaufanya komedi na wafu wa muda hungo hiyo kapatia dungana na mruge zidi ya she yejono kana wodo mwendo yoka mrungu bali yena mbanga nsike jolekelea emruo ngamono kaka nsila minaye
wanasha hatu ngamonama nganyaro mashime sha droit de réponse haku kalonga mdeziwa bano wala piziwa mru fulani amonama banzi wanasha tuwe njingwa jibi wao zidi ya she mtukufu karkaradhi nzuvu bwa mru chamtsomba generali babanu heni samraja bano ya dorongowa gocho shamdubala kwaza nivumbu enja kusida mru ngamambo haila hawa na mtsona mbia ranzize fotizarewa yoka ze director zifanyo banu mrungono banongo yoka imakinishe mru katulo kana oyaha banu we mnafiki ulaha banu weje ndizingurulonizo izo majoba dilindri banu we wakansi wana umrepula sheo na hambilo kana ani rambilo kana muslimu hatuka kairo mru sel kaba rano mru pesilamu sheo yabo mrongo nziro abandiyo wewe godwa partage ukensi udoshilia wendezi wao ni plosheo basi wengo harma madhambi yokaswiri ye director ilanga we shahidi wa mashuhud ukansi udojijibilia hamrudeziwa hamrulapiziwa hamrurondo mnafiki hamrurondo jabahi wewe kaswiri yokana ngotsango haruma imrudeziwa ola wadzimane pajika ungerengao ipartage emananda mola done habo ya dezi wao abwe mjuka nganyaruma madhambi izo kufruruvu wenge kanga mwanadu ngombo kana mrati jado irambio kana inu sinjema mrado toa aya izo kojo shida rebe hanywa yoka izo nrube wawende mreda kansa somo heki asashinda abunukano jabana jatula majangala yoka ndo jabanu ramba jao kabati mru jabanu tsongomba ya tsongwe mnafiki ya tsongwa eja onde haziruloniyo eni ya jabanu rongo kutsongwa mnafiki kutsongwa eja ebano tsomnafiki ngenda ebani harangenda even leda ikangilonda hu woko heni mrajamanu tsombe mnafiki eni mrajamanu kutsomba epede eni mrajamanu kutsomba emwiti izo ndizo rambao izo tobie kawo kazina ulela yensi wanokan baraka kazina ulela yensi kazina urisaidia lambano ngo narikeradhi rirambuweni ngo lawe marongo rinongeze madhomana hatu kangari tabi hao haruma maisha lo maziru gasarumu fitina ya bandhi ya madhamana wanzo puvari rai ya tawa le fitina le mru ekemru ngana rongona jabanu hauna tsengelewa lone puvari yende ya tsahe ya unesodho manahe ne sherumbi shahe ne mahaba ya hahe na zilabaka zitsuhenda yende akentia zitwalie wazihadisi ili maudu zitsunda brajina hambakaratina haji hambakaratina mwenje hambakaratina maji chatsiketsi hunu haduambo kakatina jau karatina ja hata ndi ndizo zobadilwa hadhamana izo kasibadilwa hahanywa kama na raia jau udungo badili rongo jau si wanu tsegele madhamana hatu rawololo nezerali kumejo nzafanya biashara yende asahilishiwa baha yabeba hazi yabwe jau rawola ikaonda ajonza fanya rongo nsiju yasahilishiwa iwala madhamana walo banu badala kake tsorsolore manabure wende watsakanye wazima heni mru yawone yenzi ya jo shinda yatsango mtsangwa ribadili yenzi hatu ngabo voti za madepite na mwende mwajipange maudu bake wandu mkana madepite maudu haudali ya maraia ikakweli vanuka mtabi hao ne maisha shatunu kamno juwa le umre tsimo kamtona mwavoti za madepite kamtona jao mketsi umlo babuha yokabeza ngo jo badili kano badili gijumkinisha wala lone pouvoir ngabo watsuzira mbuwa ngabo wandu kukwatine misomo yae zenu go fulani kanga zirema ubanu sheka mwene msanganyiha muno kaya enrongo nku de kale ori tsanganya ho watoni wa hensi rujuso me shamba ziro aloboti ju risaidi ya fikira ribu wa projet rifenja uzundi zori sao sasa kana leo rizibanu henu sikurubene makandida wa matsanu wende ona ndani bankaracha kubali yemwatsu kubali ebano kamwe ende mkansimfa mwinjilo do bumtsahoni confiance tawa kabati mtu kubalaba yasiswa parade watukufu do pande uo rika bano ramba arshimedi harengwa ende haka hukumla juzi habe homa gobadi kamtsunu unafiki uno yoka abwe mru arandara mwana homa hakama warshimedi haka hukumla wende mwana mshwahe na mtazahe na babahe duwalila umachozi shawala wambango wazima wakabazima na arshimedi haka hukumlo yarengwa hizo magobadi kamjona tamzimabo yabuga mjikawele waje iyo chokola dhimu we mwana raia mtiti wele ukana wala dhamana kande nao yamba hatumla rongo hata hafungwa hakawitwa mahakama juzi kamjawa na dhamana mzima wala makandida wala haura zida kamjawa na mzima ya henda mahakama ya tsoshemeza we amba marongo chawata wapia ya himaba na mbabahe na mzazae no hao
abuko joba wera ya so ujua wendo bishanzo yani ya profite urobe ani ya profite mtsanga wanadamu yukana tsozuba na rifenjao benzu jonify yizo geladmo ya ukubali yukayemba na inu wo waimenya embana inu madhamana ndo waimenya wawe tamtsanga waimenya arishimeta kabanu hamba hasi komori hedamba parso vokali na jana jao hakawira mahakama wasiziduku ohaundo akoma kama kaulila ohaundo akabala kama Mwenyezi Mungu na rombe dua arishimedia roho shakamjona tamzima dhomana mzima yamba yezo mana jarishimedi yende mabala ya shemeza au yafanya mba gestra tsono kana banondo wanugo wazima wenge mrujoda hadungu bana manda yinu ikauketina fali kina fikira mwana mkomo rujo kubali wanromanda wanu konga monota mtukufu watu sijibanwe juzi aliwaza ambokana katsono opposition komo neno kweli amba katsono opposition komo kabati mrujo jomsisanziani yabo ikale unga mbaka opposition mkati malahoni mwifanya conference na ude alima manzalino ambajao abakamtsina mahaba hensi na mwele ukamweshuwe harumaze kote pia ikaunu makamanu makaunika plambe na ana tijinrini mwele ukana holiho nyima dhamana wabonti juga ina haki onensi hanyu dema kensabaha mwenena mnamjoshinda hini mrangele funvulahe numsomu ahe ne imani ahe risaidiwa na komori ikaza hazi ikaza unono ikaza jau mreti hoja banu hini mrajado nusu kamitsito wamenji mimi inde natsongeza wakajao mimi inde na uheza banu mimi inde na usibayu ketina maana zo ani 40 minuti sungo virabure mana mkoma rajabanu wishodhoma na ngurongo haulapise mwanyanya na humde anoni soka we utunikaja ufenja izo mmamjuko na manaindi konga lazimumi mwana mkoma rujuko jabanu ene live nione mrumakinisho emarahia nione mrashalezizo izo maana ilirunde faida rivirel zatu chatilo kana rijerke banu heni mratodone sokana minde muhu gamjoude ebu made mrade yachan hadaleo hadamau hadoshau isabalinda zi bakomo zelaifu zinu heni salamu zukwahu mtukufu al-Mansur ebanu al-Mansur ebanu sisi lobanu rijore toaze director zinu gamwanao kanga bukurashi jinjiri tulobanu karijawo na runji wakabanu wakurongwa banu hafa wadziwa ritijimra jatilo shonga mbraji mengele tarehe yahe hajimengele ya babanu habata hata pihiro le birabanu watsohe alama ya ho ure kujomba sonru rongwa ubanu kujomba sonru raboni mrujitolo ajebanu sikairi mrede ziwa wa yafanya kumatere udeziwa rano kamraje bana jansi za lambambi enye urakasina umahajana kartisina wabaha urafungetsumu ya swamwe jamu hajana ngabwatsu ifunga leo uwajuka ukamwahani karchujwa karnuka yabo heni manadamu kabati manadamu jomba minsura ndo bima mina jao hindi ingabo wakairi hana mtume sallallahu alaihi wasallam no hatufa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wende wakaira manadamu atatolwe nyongo no hafu kujomba sisi wanadamu mduna kena mali mduna kena jao mduna kena makatikati izo pia ngamwanao hate dunia ruloni yo wakati ruloni wonu ngamwanao ngamjomba za internet mweona wakatika mjao yapo mwono mapaleti ya mapesa ani waragu mapesa watugu ya bandu jao wasa walona mapesa tatujo banubahi ani Mwenyezi Mungu wani kumali inji ili wele wakana bango na mali shabanu wa mtiti bango juka hufa mali yonge ju ufa yureti gono mrumuno emilio au 2 milio komori au 3 milio bala sange mhu bange na katikati gono andra titi gena nyumba gena jao yongo jo hufa rekango jo kanda masihu rekamba mtsana rekaji yongo jo hufa zemalizo ziru milano andra jina ngetsikairo mrejo kwa Mwenyezi Mungu rancho ujabari na umuhu na mafitina no wade wa peurulonu ukati maka corona wanado bakeno parohisa ilawa baso wade ulomziro amwensi atu go peu wa rohombi wanadamu ngama wanadamu ko wajehanti jumo tondoti ya mashaka na mafitina na umalisaze familia umalisaze nguzo pia yende maana kaholiwa zibali ya ranzi humalahoni rasula mweze bwana anga mwenao karukwa mweze bwana wala fitirola rangwa fungwa karukwa mweze bwana wala balance wala finjao okazindri zibala ranzoda honi yani unuwa dekao gojoho mwelawa rekaudo ambe corona besede jo homo ba corona yenzayo iramba wema ngarisha wadi mraji nambao kolera basila rohombi tujurunge tsongozi diashe getsungozi diashe nde mwangali
emala honga tsakanyaho haui kama fumndu ekahufu gojonda zililo zinji amwe malaho gojonda tengwe na haina mruko hakansima alayo eshekahufu ilade roho bwelo ya peu basi kujibi waje wone bosawo kaburini shaka hisha njema zanzozifanyiwa bengu tao ikakaja shinda tawa muvuro kume ikakaja shinda vura kume ngumaniso ilate yamenye na ondo wao gwari jitoka ngwa swalio na misihiri ya baba na babo ketsina maana yongara mwambioni mlave kandundrafu na hudumu so hamwe jahata ketsina hata maana zenongoni zeze afalu njema ndeza usiku uzila ufanyao ila roho njema yao utsanganyao binadamu utsanganyao watike upeu utsanganyao wakejao chatsile ila namna ya roho mina ujagara na upeu yokabo Mwenyezi Mungu ngera dinani Allah ena mnungu chojo kuufa yende wayeche yasisoka burini wayeche kartujwa lera hindrini kartujwa masihu kartujwa msana bujo dajanga shwayeche gareshele zizwao ne mafundu watu ngarambao ne mafundu watu na singarumi yao kazidi ya sheikh enu siku ngarizidio au saidia mashaka au menyema lao au menyeza ngozo nsipia babo mwanadamu ngerua sha garjo farione asuntipia garjo farione karona umdunga umenya yode marakanda rejoka Arshimedi juzi weamba hendaka bichwa mahakama oramona dimana mshwahahe na bonru bahati jomkinishi hata kaka uroma na mshwahe bala opeu ulokomod jomkinishi ya junda wae chele rufiri mdungu yodo peulio ngabwaruko jonda bala kwa jajo ramana shewao manamme ramana mshwahahe hata chichokira to amza kakwende bala alhamdulillah yato ndo baba hati bajuzi akahukumla bala mwana mshwahe na mdzaye na babaye wende bala alhamdulillah yobatinku shawo wade huo ukansi wonti juu mmono kawala wa mbongo wanumba na wenao eni mraziro dingoni Arshimedi armamedia na kulala na karma zitendwa pande huo kafikirikana tsiubiri watukufu hamadeni mjuwao parado harumwa yepo yararu ya heze twarabu mimi musutenezi c'est vrai musutenezi shamimi tiana wakati ikao tena wakati huo kati wanongoza tunjibia mujo zirema hama stehi watunokati pomrusheo watukufu watunokara late wakati juzi banu rijal karma zembiyozinu rundu ze voti siwanduka marshingiro mhoe daula bwaje ngafanya utwarabu mimi ulio tikatiranga mna konjemanu jakanu wakati ukanjie mimi ngamremo pando hizo twarabu zinu ngamremo pando hizo twarabu zinu Henry vanule wer karma election ikaweza election hizo rijali hundru pano heni saya mwanadamu Islamu ya zaya mwana basi mru kajuhadu ere matwara au shamru para mru ajaombela mrudu wa Henry Mwenyezi Mungu hansi mru na mo yani kemruze biswara zolele dhamana ila maudu mri asulishe dhamana ila leo bora kabala rauno kana zevotizila zire wariono lebelila yabo lebelila kana na umbili za wanadamu ngaboko ngwambao kana na vulizelebwe bali dhulumu voti ngaboko nguvulizelebwe hata buya hazi hamendwa hula hajao haukaka tufikiriwa yabole obo Mwenyezi Mungu arike bahati ragaze voti haura hunda ze voti yabo si uparwa kumuri kamili ezabira zoti pia riombe dua Mwenyezi Mungu ashidize ole mrikao de aritende yana alimamazali msaidie amnike biswara urundi amani ya mtsanganyiho entre ya wale kao de akaundrema no ilone pouvoir ondwake bazima Mwenyezi Mungu arikubalie dua ya shida ya rinike upezwa macho emeshato shenderi ya bali sha reda harmaza twarabu rikauga sipema pesa ngarono mesha lobo nsiju na rtobale wo twarabu nera zire marjarla tazuma jana matana uzuma jana kumbe ala kulli hali zojujuka shindi rizifanya marongo zisaidia ushindoni au zifanya mna projet mtiti ani namne kawo la raia wale ukana zinsi jirpia sha alhamdulillah wanadamu wanu gasi wazima hau usikini ya wala raia shala ndire mistora zila rigaspie riremehula rendehula yabonga munama kartujis kinia wenge mimi ngamziremo tijotsaha leo ndo azienu kwamba dazinu leo ndo zevoti gasi wakati ulo mziro wakati ukare parane ritahine samaha riombe dua Mwenyezi Mungu arisaidie raula uremo raula utsurema eni mradi au ne sawu taalamu wae ne shirumbisha ne ila mahaba henensi
risanganye wazima ribaliensi hauhisikini ya zila tabu ikawa ngazi na mambo nsiju sharia ndama setora buzili rireme rifenjao amagara la tsoka tuabure ngazi ngarizidi shawo heni yawole kao hajubo pare na sababu kamesha maziro nongo nokanga la tsoma pesa deplacement magari gutabio garijundu kama ngandora zidi sheheni na nagaleke ezabira zibiri zivotizirewa hasal bala ho arabu kahina rongosa zibiri shabando dara kensi rangalie namno omba dua ritsanganyihe nyezi mwari pwende shari ne mabaya nezero hombi numpeu nufitine kao gasinuo wasiwasi yokamnyezi mwaba inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim bemwa watonda ridoto wa aya hasibabu Mwenyezi Mungu kana kusa kaumu raha ya kaumu ila wajakausa za roho za hao zinafisa mweza hao na ukanga sina rohombi kartuara ngaliani kartusari kensi rufikiri maendelo soni kartusari leo kama nuba ya luhisa shando kanari kensi jumo chodorumia na rohombi na upeuno rejeza na dingwani amukarjuka wata ribolewe yaho wenge mimi yondo mbabina kanza nifikiri nisange harumwa ila namna heza tuarabu yokanga siwanrukar kensa basainu kamga jalensi hato ni avubulo msohafu etora mbio rike bazima rendera umbedua rione namna yofanya rike bazima nyezi mgari yauni atowe rohombi ne mzembade ya wafikishe wale kaundu warenga yensi nyezi mgawani kebiswara rike bazima haunda yensi shana rungu wakibatani ulambe jao anamonama hizo kazinga njuri jiza rodingoni watukufu salam watukufu hada natimizi ngasibanu ngaruanawo ngasinabangi wanyanyasi rulo banu ruanawo mbana inu si hamba sima watwania mimi helinele wao harumo watwania unu inunge ladimwe kensi hau mrake watwania hezi janibu pia ani mrake watwania hemaraia yabukatamba mi watwania sidoka gamivanu gamsutenele mama zali abo mi watwania hekote inu yotide la ladimrikai watwania unu ladimaro shelezizani ukanabanze video zinu gizona jali zinji gizona ajali za heni gizona jali gojonda nziani wonda mria huwe gojonda gejotsongeza ze video zinu zimanyise family gejotsongeza ze video zinu mraje pirizo gejotsongeza ze video zinu zilitar muhasara zinji gejotsongeza ze video zinu zitemrumroni wenge watukufu ngarambuga rimo bantu ho watonia wahenzi ngarambuga rimo bantu ho wakomori karikara adonda ukana baraka hini mrasta hema nyanya rajukanga rijo banu heni mrajaone sasa fikira zahe za unda yensi karikara hadi rajabanu heni mrajaone sa uoni wa proje wa namna yosahilisha wanrojina shatino kanarke banu heni sikumrajo jabanu mihujua mbabaho yejau mzazaho yejau gamhujuo kajau vanu hurinenga mapesa vanu wewe usisuheza vanu wewe mbana inungo fenjau vanu wewe ngabandu razadebo hari fenjau kamonama yo geritsuwa mzengo sonti pia imaranya kwa tunda faida maranya wenji kwa zamba unsiani ronu zintobi enri nredo ba telefona baha utsofu adabu upelefushewo wanungwa deza nao izo ndezambwa ubanu wanyanyasi kareche Mwenyezi Mungu adoka baraka karika radhi banga mwana upe uwasawami ya mwansi juu warinjia haini mrado vumba Mwenyezi Mungu na mtume wongura ndo aduibo amweli bango linu wongwangwa shilatsi hinu wongwangwa emnafiki wongula hula nonondo wawanadamu zisilamu karika radha ndo kana baraka rachawa ewanzwa hebano ya demura jahaya dea bahata huo ekawe huishio kana mwanzo ate video bano mjade mseo mhono mrudise karika radhira rijeshe imani insi mbwana lewe urone anashatwa hebanu ubeidi wejau mimi kamkaradhi registehi karikaradhi engarjuka banu jide hatandi engarjure mana hitima banu hatandi yabo yuri ani izode zenatija za hebana yenu doka rikebanu rende hata barbare mana hitima rikebanu rubare mana kejaladi muninje shangwe kumobabi mmono kana leo mruja ubeidi na Abdallah Abdu Hassan ongo wazima gamjokana mimi tinoparo kwa sabdala kama nsuwa shimi nae gamjokosa Hassan negosiatori kama ndo ni mpara nomina henu wakati gamjofanya rongo hawani fanya rongo ya nikose
yabo ngara aminio kana imisaulona moya nyuho lazima ngojo enshimbi uyeshi njema yawe kale ungapo mwanadamu yaishia yoka imruoi wako sana haubedi hanja mfanga labda la jao haubedi la fanga la ubedi jao leo mrungu jo mwanadamu kana vanu wewe huna biokana abdala ye jao abonge lazima fenja usuka zirendo ando kana baraka ya mrungu sedio fitina hena mrugene mwanzano wa hewa roisho banu hena mrugene wa dunga nonde naye hena mrugene wa para nonde naye ketu wone saukana ngawadawa na mru yabo ngamparana one siku hawe mwanzano akamsufurana akamsudezana akatufanya marongo ikaungo utabishao hizo zimbakia lazima reke madhama na lingoi wana ukana baraka nyimani za unyanya namna ino residence odoja ma Facebook relo kabanu zembana zokari wane banu zimbana kaunga ziwanao huswensi hatu yawe kamle wo mwanadamu ngombo mimi ngamibana ngamrongo sheni ya hangu zinurago bananga mambo rongo ile ni mbene matsuziba kila Mwenyezi Mungu heni rongo zifanyo banu ezilo rohoni uzijua Mwenyezi Mungu sisi ngarengao zinabao yabo sijerudo fanya taratibu yoka mwanadamu ujokange banu rimtunda tarijo zilo rohoni hizo ujo Mwenyezi Mungu na rirenge zilambao kazi jurifai rirumi kazi na urifai ritizirumi sharti ke wandukana watukufu rijebanu basi famizatu zilemewa zifamizatu ngazikozao wazetatu kwa tabihao wanashatu kwa tabihao inisa utudone mwana hao rekanda amire kanda we rekando la mriha banu yesafihi mwana wa wandu yesafihi mala ho ya wandu karkaradhi rajeshele ya umwiso wanaukana baraka si wako mori iluha nzima edamu nzima garujo mwiso wa mwanadamu rabi waka mwanadamu ndo mwiso karkaradhi wanaukana baraka ngamjokazi ngajuka jala hangu ngamjodeziwa yoke video inwe bira habari za komoni ngamjonda nduwa jondea la wabubu mnafiki bawe jao izo ujo kama mnafiki Mwenyezi Mungu shatsindawe uke karibadili ona baraka rado tsengele obanu ujo parisa mru ujo rungweze mama ana ujo saidia fikira rasaida ensi hatu rakane rumbi shansi raransi babanze roho za pewi izo kazina ulawa yohanadamu ngabanadamu kweze asuli za hao Mwenyezi Mungu anaponesha izo zinyama raumbadu rahisa hetima njema wanaukana baraka wenge yonde directe kautifanya muhimu njema njeni rongowe hamwiso ngamparo mwana masano kwese atori yoka haparo zamba banukana hafanya directe bana bahende retreat bai kana ujabanu kana ujarongowe ngamuparo mwana mtukufu asani yoka ijoka njema wanne mfumne wanne lendi uke ure jamwe bangwe linu jepsanganyihe bo wakatoka rijeri wane bana yinu hini mratsangaza fikira zao wakatinda unu mtido wakati mrambatire retreat kama wenzangu mwana masanu gosato erika muaminukana ni uhambi azinji unishilia jeruka wojo uniparo na manongo uishilia ngebanulio kamjoka kutsiaro me director inu shango joiona ngela demo ho relenti kama benze urejei harmezerezo zinu jeri tsanganye bazima jumo tsangaza fikira zatu jumo wanemba na inu watinokari jari plana ripandu sheo aurida wandu shari tsangaza fikira zatu ribalerende Mwenyezi Mungu ajalie runde ye faida hemba na inu Mwenyezi Mungu ajalo wajoka maudu wakati na mo hauri watendea chamaudu wadona mapicha kao rihansi banu juma shile rumbi shahansi hatu wange manama sanogosa tori banulio fatatibu rejea amazerezo unsindo wakati wa uvumwa unsindo wakati wa ulala wenge watu kufa komori shani misabanu sione sababu usema opoza ila tartibu waloniyo yokaketi njema gela dimwaba hawa ile weishuwe wowa rukauma dhamana watsengelee walone pouvoir waende wafanye taratibu eni mratoe elimu yaha inesherumbishahe bensile mewa sione sababu pandu Archimed yoka Dr. Archimed wanwaka mano doktor juzi baraka bira mahakama wo mongoni mwezero hombi zahala darama siju famia ende daima abo shawala waluba zima nae korona mzima yenda akabazima sinjamwe ze twarabu yokana ze twarabu minja zona kangizo njema na rizibadili rike ibadalo karifanya twarabu rombe dua ritsanganye bazima ba lebwe la kavurizwa juzi sielewa yoka latibwe la kauvuriziwa hawandu wapo tibai chaka mwaminuka nana wandukoye tomaya itinziha wakati kwa tufanya hazi wajundukana wakau wanemba na ila
ili besi wala mabadilio wengine ndonombe dua wahisi yokanga mwafikirio bala rundu voti bacha karjaunda pouvoir ya he ya maraia kama raia mazala hata pakada ba hatabu usorema wala dima ke wanduondara ombe dua heni mrujorenga dhamana regeza wanahe ili risaidie nsi saidia maraia sinjo upande huo siwanesa upande wa dura de response wakana si wanadamu na rkeradi oduja maneno wakatire designer rapizana na reshelo muso hatu la manadamu ndo mwiso watu ufakomori heni namna na njia naye harma director yinu ngani mtaoni sama nyaruko mkabanu rukaudu mkawidunga ndo na jukawidunga banu na ushukuria ipaji habari za Komori ikao wakawarenge konje leonda wakahandisa la seze live yabo waranzishia warambi wakangono konje ritodunge konje hao ndelikansiri vuma babi hata leonda barakamji harumaze video zinu Mwenyezi Mungu juru wafikisha harumalize mbana zinu kama wabenze gari jona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.